Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Razina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla wa anta taj'alus su'ba idza syi'ta sahla. Allahumma firli dhunubi wa liwalidayya kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini kelas berapa, Nak? 1. Nah, pegang dulu, saya mau tanya nama jamu. Udah, apa? Siapa namanya? Nama anak Khadijat Kiamatullah. Siapa? Khadijat Kiamatullah. Khadijah. 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 Ya. Dari mana Khadijah? Dari Ulele, Ustaz. Belajar apa hari ini? Fikih, Ustaz. Fikih. Apa yang kamu udah pelajari? Doa-doa udah, tajwid-tajwid. Coba hafal doa satu yang kamu udah hafal apa? Doa apa? Doa bercermin. Coba doa bercermin. Alhamdulillahillazi kama hasanta khalqi fahasin khulqi. Kenapa kita harus berdoa bercermin? Agar wajah kita bersinar. Bersinar. Kenapa Islam mengatur sedemikian rupa semua itu ada doanya? Kenapa? Agar dapat pahalanya makin banyak. Pahala, dapat berkah, ya kan? Iya. Ini dari godaan setan dan segala macam, ya? Ya. Kelas berapa Khadijah? Kelas 1D. Siapa wali kelasnya? Ustazah Anissa Muflihah. Asrama mana? Asrama Al-Azhar 2. Bentar. Ya. Terima kasih, Ustaz. Nih, udah mau ngomong. Coba dulu. Perkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Ade Rizkia. Siapa? Ade Rizkia. Ade Rizkia. Kelas berapa Ade? 1D. Where are you from? Dari mana? I'm from Long Aceh Besar. Orang Long sana. Long Aceh Besar, sebelah Kuta. Itulah sebelah Long sana kan? Gimana di Long tuh? Di Lamjuhang. Di Kampung Lamjuhang. Udah siap ujian, Ade? Udah baru siap. Pelajaran apa? Fikih. Apa yang tanya di menurut? Tentang suruh praktek salat jenazah. Terus sama ditanya tentang mat asli. Mat asli. Apa contoh mat asli itu? Ketika baris fathah bertemu dengan alif. Contoh bacaannya ada? Apa ya? Udah lupa, tadi ada di Quran soal. Tadi bisa jawab? Alhamdulillah bisa sebagian. Apa yang paling kamu takuti kalau ikut ujian lisan? Gugup kah atau apa? Ya, gugup. Karena kalau ada gugup susah untuk jawab soalnya. Ya. Kelas 1 berarti ya? Ya. Syukur Ustaz. بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته
ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. طيب الآن انظر إلى الآية بعد 21. فهمت التجويد؟ فهمت أستاذ. تعلمت. بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم. سابقوا. أين أستاذ؟ آية 21. سابقوا. مد جائز منفصل. إلى مغفرة إدغام بغنة. إدغام بلا غنة. من ربكم إظهار شفوي. وجنة إظهار حلقي. عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذي مد طبيعي. للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إدغام بغنة. ما maksud bigunnah? Dengung. Wallahu dzul fadlil azim. Man arif disukun. Disukun. Li'annahu waqaf fil akhir kalimah. Ayah. Kam tula harakatihi? Harokatani talata Yumkin harakatani wa yumkin arba' wa yumkin sittah. Baik. Hafidhul Quran. Sadaqallahu. Al-an sanwasil. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u adh-dhabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Al-an wasil hadhil ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Fama lahu min quwwatin wala
بسم الله الرحمن الرحيم فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. wasil ila al-maddah wahda yani al-ibadah